Kuri mathina mamwe manyitaga ciana kuma o ire nda ya nyina na maria mamenyekanaga thutha-ini mwana aciarwo. Thina wa mwana kuremwo ni guthikioro kinene uria woikaine na githungu ta Hirschsprungs ni umwe ukoragwo kihotomia ugima wa mwiri wa mwana kuma ari munini ungiaga gutangikirwo. Itura-ini ria Gitaru Gikuyu kaunti-ini ya Kiambu nikuo turacemania na George Kife, mwana wa ukuru wa miaka 3.5 uria ukoretwo na thina uyu thengia ya gukorwo athinjitwo maita 8 akigeria kurigitwo. Venye nilimpata hakuweza kwenda haja kubwa, ndio daktari wakaniamurisha nimpeleke kwa hospitali kubwa. Aciari a Kife, James Brown na Veronica Mwende mari na gikeno riria matanahirwo na mwana uyu, undu uria riu utwikite kigiriko kinene na mitangiko ni undu wa maria mwana wao aragerera. Ugana mekere na nagirwo kwa githii cukuru. Riu ndangihota guthii tondu ni ara need mundu ukuhota kumutekera kia tondu thina wa George Kife wamenyekire ari o gakenge ga thiku na ndagitari makioya ikinya. Walipelekwa theater akiwa na siku 7, ndio wakajua shida inaitwa Hirschsprungs disease. Nikaambiwa itachukua 3 operations na hakuweza kupona. After alifanyiwa ya 3 tumbo ikafura. Munyige wa Githito ni ndagitari na mutaramu wa mirimu ya ciana na ni aratariria maingi megie thina uyu. Thina wa murimu uyu wa Hirschsprung ni ugukorwo na mara mega, no ukorwo na handu ta handu ga segment kagite nerves icio gutindika irio kuri thiaga gwakinya handu, no kuma hau ri nerves citiraruta wira, koguo ga segment kau ni paralyzed. No na thengia ya kurigitwo ari munini ginyanagia na riu thina uyu nduri wathira, undu uria utigite aciari ya Kife mahinyiririkite makiria. Wakaniambia itabidi afunguliwa kwa tumbo, akuange anaenda kwa haja kubwa hapa kwa tumbo, colostomy. Tena venye alifunguliwa akakaa mwaka mmoja, kutoka mwaka mmoja akaenda akafanyiwa operation nyingine yenye haikufaulu. After alifungwa tena mtoto akafura tumbo. Dariri cia thina uyu ni kuibada, maundu ma kwaga guthie kioro, maundu ma guthie kioro kiumu kana ambiriria gutahika. Itondu riu nginya kioro no nginya gigiethe haria gikumira. Kurigita thina uyu no guthinjwo. Riu kwamenyeka ni uguo hatiri dawa ingi, no nginya handu hau heke atia hathinjwo, na guthinja ni kurenga hau horu unyitanie guku kwega na guku kwega. Ndungithinjwo thie thieta no na hanyitanio hindi iyo ni uthie uthinjwo ria mbere uinuke kiamba kioro kiambe kiumire nda ugacoka ria keri niguo riu uthie uthinjwo hanyitanio. Ndwari ya Kife igitiga aciari yake maria hinyiririku makiria, kuona ithe arutaga wira wa kurihia ngari cia ukui kana ikanga na nyina gutire wira angiruta, kuona ni worumbuyagia muruwe. Hakwa ni huthirite mbeca nyingi muno, ona ingirwo ndimutware thibitari ndingihota kurithi mbeca icio. Ya ticket ya gwikara hostel after athondekwo nigetha ndagitari mahote kumonita. Riu ni makaire andu a wendi mwega kumakwatha kuria marabatarania ciringi milioni 1.8 niguo mwana wao one urigitani na gucokereria muturire wake ota ciana iria ingi. Changamoto letu ni pesa, juu tumefanya fundraising 2 zenye hazijafaulu. Ungienda gutuma uteithio waku no utume kuri namba 0723 548 983. Ritwa ni James Buru Kife. Handu-ini ha Kameme TV, jitagwo Gathoni Wang'ang'a.